Бәлкім шушы залда отырушы өлкән яшьтәге тамашачыларыбыз Тукран тәүбәсенең мәгънәсен каян килеп чыкканын беләләрдер. Менә белмәүчеләр өчен бер-ике генә информация. Моннан бик күп еллар элек Тукраннар сөйләшә белгәннәр икән. Менә шуларның берсе томшыгы белән агачка такы-токы сукканнан соң тәмам ара, баш мие селкенә, бүтән бер кайчан да бу эшне эшләмим дип тәүбә кыла. Ләкин икенче көнне балакаемның тамагача бүтән эш эшли белми һәм яңадан шул эшенә, шул халәтенә кайтырга мәҗбүр була. Менә шуннан соң Тукран тәүбәсе мәгънәсе халыкка киң тарала да. Инде күреп торасыз. О! Ферис абый, сәлем! Каян килеп чыктың син монда? Тегеннән төшәме? Гафу итегез, мен Таһир исемле абыем. Теге юлы ныграк шаяртканым, үпкәләгән ахры. Син инде Ферис абый үпкәләмә. Безнең юмористларның теле тик тормый бит. Ничексең хәлләр? Саминиде артистларның тел бистәсе икәнен беләм, ләкин мин Фәнис түгел, мин Таһир абыем, энекәш. Ну, мин сиңа обижаться итмим, чөнки мине бүтән кешеләр кемгәдер шата. Даже этләремне кемгәдер шатып биреп кала, постоянно арттан. Күрәсең, бүтән җир йөзендә яшәүче кешеләрнең 100 чалымнары миңа сиңгәндер инде. Сез Ферис абый. Я квартплат түләргә бара дидем, туган, ачуланма. Алиса, гафу итегез, яме. Ну, ушаганыгыз, шуңа күрә генә инде. Шулайдыр. Уңышлар сезгә. Син генә бутасаң бер хәле, шассы бутыйлар шул. Ана бер дуры та кемгәдер шатты инде. Каршы килсәң, мәңге квартплат түләйм мен. Вәлей! Кая югалдың сине? Килмисең дә шалтыратмыйсың да бу ни хәл? Вакыт җиткереп булмый бит. Вакыт юк. Беләм, мин синең ничек вакытың юклаган. Беренче ел гына таныш түгел. Димәк, бу Вәли дигәне белә бик тирән төшкән булар. Эй, мин әйттем. Минем йортның, минем подъездымна килеп баскансың, кирегә кыймыйсыңмы? Вакыт юк шул, яра, шулама яма. Бер генә минутка яме? Өйдә инде. Юк инде, юк. Бер генә минутка. Менә ничек сорый бит ул хатын кыз сабак, ha? Өйдә инде. Ну, ла тузакка түгел. Крем дә, карыйм да квартираңа чыгам. Рәйдә. Рәхимет. Таныш диван. Ну, таныш инде гомер буе шунда син белән җыклагач. Ах, мин әйтәм. Сочида шулай күзгә күз карап, кулны кулга тотып, аякны аякка куеп жата идек пляжда. Гомердә булмаган сушида булдым дип әйтим микән миңа хәзер? Мен сушида түгел, Сорнанда да булган юк. Кая жүгерәсең? Мин сине куып тотарга тиешмени. Элек син куып тота идең бит мине, кил. Ой! Миннән качып кытыла алмассың. Хоп! Көчлеләр! Ярдәм итегез! Ой, ничек сексуальны кычкырасың! Sen bana olay itersin, ben sana sarık işleri. Kudryashka barashka, keleydi. Otur ayda, otur. Oy. Min aytam. Na, nishik haller, na? Nersesin? Siz nerse? Yalanmayın. Yalasın. Bir ayılık kınayla. Üstel üstünde şarap yedin. Bana valiyi durak bulgan iken. To'xtali. Qarab turam da o'zgargansiz sen azrak. Ha? Galtiga ishgan kishirga shagansың. Ko'zing qara. Zangar edimi? Anladım. Qara linzi kiygansiz. Bigrak tumana hatun buldu. Nişik zangar көз bilen qara көзünü butab bola iken. Әллә син башка хатын кыз таптыңмы? Точно. Башка сиергә тапкансың. Жоқ, менің бірінде серкем, жоқ. 20 ел бірге тұрған хатын бар деп әйтсең ма, біттік бар. Мен атыға волшебный сөзін айтам. Сені генә яратам. Мин дә сине яратам бит. Синең өчен бүтән авырлыкларга түзәм. Иремне алдап йөрим. Ерін алдап йөрисең? Ну, беләсең. Еріне алдап йөрү самый последний дело. Кызганам сен мискин еріңе. Подлец! Син нәрсә мине ничә ел иләп йөргәннән соң шундый сүзләр әйтергә батырчылык итәсең, а? Күрмәләсең, мен сені бірінші күрәм. Әйбәтләп қара. Саташкан. Ой, ерім кайтты, кош. Бар. Сенің еріңіне жетмеген емді. Қойларда келіп кірдім. Ой, қадірлем. Чөті сен бүгін бігерде қойттың?
Күні бойы урамда жүрге etті өлбейтмен сені. Шығарада жибері. Ошысы келе. Elbetsin başlarga barıp bir işesini. Қаршық, Васенің менде қойғысы жұғаланы. Nerse bulgan? Қайтып кіргенде, қатының сүйеркесі біле тұтқан. Bir-birisi suğuşkanlar mı? Üçüsü bir-birisini jorganlar mı? Сол халі suğuşkandan soң üçüsünde reanimatsiyaga alıp barıp japkanlar. Oho. Tak! Bizge de bir bulduk kirgen bit. Tak! Barıp reyim. Karşık! Aşattın mı bu buldukna? Oşattım. Tak! Aşatsan su işirtemiz hazır. Vannaga su tuturalı. Niye? Batırıp ötüren min bu bendeni şunda hazır. Жоқ, sen öyle ayakışa tükürmeyim da yalgışlık. Senin katın barıp meni mındap kırdı. Kışlı yazı служи, брат. Katını güle dite, kışlı meni, kışlı yazı. Yazdı. Tüz bırak. Min kumur boyu tüzdüm. Nihayet elektirdim min sizni. Lukas Ferdinatoviç. Lukas Ferdinatoviç. Bilesin mi karşık? Mine bu bendeymi? Minnen. Bırak bağa deyip buruşka akşa alıp tırganıyor. Kadir yartı yıl uzdu. Buruşların havan birmey. Ah, hele bu okşalı alıp duran mı ne? Kral Sinan'ı yatsız. Ey Allah'a şükür suyarka bulup suda batıp ülgençi. Buruşla bulun meyvet buldu hele. Kıvay var iken. Nerse bırıldıysın anda, nerse? Yok, men aytam ne? Buruşla alıp kelgenim, kup meyel ol. Oy kabehet, unutkan. Jidemin. Jidemen? Kakoy jide? 14 men. Sinada biresi var mı ne? Eye? Yotsın. Buruş kup meyel bolsa da benim bişkinemin akşa şunga. Mına jitkene gördü irtege kolganlar. Karşık raz verirsin benim bile. İrtege meni de bulamap gelirsin mina uzim alam. Bırak dünya bulun deyse. İrtege bulun. Bizim de sirek kaytamayga da vay karşık. Akşa boyunca min cevap gelirsin ya. Dalıylar! İkavlaşıp dalıylar! Karaval! Kadirli. Korkutkan sen bana. Kim buldu bu? Kim buldu deyim? Birge işlegen plotnik Lukas Ferdinatoviç. Meni durakka seni karşık. Tanıyım bitindi. Şunday veliga şagan. Ne şansın yerlerge. Karalı Kadirli. Ha. Benim sana şunday sözüm var. Min bit günü bu uyda oturam. Eğer de senin buruşlu yerlerin bulsa jiberiye minanın buruşlarını alatıram. Malades karşık. Her günü bir dalcılık mujik sirep kaytasın. Malades. Bilekten bulay bulsa bayı bitemiz. Sen benim vapşe tırış katın. Marşını alabız Alabız alabız. karşık. Malades. Kışka шығып kaçtı. Lukas Ferdinandович da bulduk какой-то. Veli de bulduk. Ну, bu ayının kvartplatısı 5000 tütü. Hatınға нәрсе айтырмын екен, ә? Хотя хатын өзі ғайыплы. Әйттім өтмені айтам. Меға орамға шығара қорқыш. Мені бұттайлар. Хатын қызға аңлатып бола міне. Қайтып кетейм әлі сен шақта. Baraban, Baraban керек міне. көп mü özledim ben seni Baraban? Ana bir görüşküde var ya. Ditski baraban. Tanımadım. Çok tanımadım. Eblay. Tanıdım. Әлек суарға мен нәрсе әшлеген әлі. Hele sen beni sırattırgan bulasın o Baraban. Mina halleri barısında silede. Халері? Da, Халері шыққан міне. da. İkatnalık türmeden etkin olsa, türmeden çıktı. Сен саразы жыл түрмеден шығайын де. Sen nerse, boş korsak. Әлі халерін de bilmem deyip atışkan bulasın ama. Білем, халерісін де білем. Туберкулезінде, қызабығында, құршаңысында, доңғыз грибінде білем, тауық грибінде. Сен шерлеген бүтін шерлі білем, тимегіне. Senin karsağına şartlattan bitmeyin hazır. Sen hazır bilesin mi kimge barasın? Құдайға ғана жіберме. Sen hazır Kılıy Hasan'a barasın da. Қылый Хасанға? Da. İli sen Kılıy Hasan'ın da kim ekeni unuttun mu? Как білмәсін Қылый Хасан? Қылый Хасан. Қылый Хасан енді ол. Хайван Қылый Хасан. Kılıy Hasan indi o da. Iya, Sen Kılıy Hasan'a barasın da. Barısında sileyeceksin. Alıysa ben seni atam. Отма. Nerede sileyeceksin? Квартплат артты, газ артты, су артты, электр Sen артты. nerede Baraban?
Vak barbançıklarga tarqatып atan bitmesine kadar. Senin apşaktan 4 milyon sım akçanı urlaganını sileyeceksin. Ne 4 milyon? Oy, bir hapşa kurganı yok 4 milyon. Hapşa gitti de kuptan gitti mi değil mi? Ne diyor hapşa? Işkandar arayımda men seni baraban. Ne kılıyha senin ölüşüne kiresem kelmeydi. Kış ölüşüne kırma, kırma, kırma. Stuka çok iyi. Bu baraban degen kişinin işlegendir bilmeyim. Kıyını tağım yağalaktı. Kılıyha sen ne bilesin mi dey? Nişik bilmezken Kılıyha sen bizim tasarıcı direktör ol. Hayvan, anam между прочим күзі турайды ақша көргәш. Қалай түгіл ол қазір? Міне шошыларға жалап сөйтіп милицияға барсаң, онда да бір преступникқа жатып тұтып жаралар. Ей, әтей, нешеклер ясадың сен мені, ә? Нендедер универсальный морды. Рабылай отырып болмас. Қойтырға керек исен жақта, жабырасы отып кетер, қияфат өзгертейм дәдірек. Сен нәрсе мужик? Менен қашып бересің мәлі? Әлі нәрселерін өзгертсе де бар кімге шоталар енді. Мен сені мұнда көп мүкі түргәтейш, ә? Жетішмеді, трамвай нашар жүрді. Жетішмәген олаймыш. Балаңны 5 минутқа деп қалдырдың да юғалды. Мен енді аны 2 сағат бойы көтәріп берейм. Мәтөт нәрсе тұрасы. Не де бала шықындың баталы сен? Мен қатын біла 20 жыл тұрамызың бала жоқ. Мен қысар. Қысыр олаймыш. Әне балаңда таныды. Қора yüzüne қора дейм. Әне бет, нәқсің, нәғізің. Жымыры бетлі, қысық көзлі, мойыны жоқ. Уф, қаптыр соскені. Миңа түгіл аңғыра балаңа қаптыр. Шүпрек. Бала көрген кіші не? Сенің балаң ма бұл? Ну, мені кәдір енді әтейді бет. Тағын бір кішіге беріп қалдырасың ба балаңа? Жоқ, бір кішіге береміз, бір кімге де береміз. Сенға да бермей бұтан. Мұнды жүнсізлерді көріп тұшны кеуге шықмайым. 5-6 тапқыр қойтқан алдыр енді. Енді батыр бала. Сен бұршылма. Мойын өсауыл. Менікі де кесек өсті 2 сантиметр. Мен шой арып тұрған балам тағы. Мұны бетел қатын қап қайтасы бар. Нәрсе айтыр екен. Өзі бала табалмағаш. Қуып шығарым екен. Жоқ. Қазір балалардың қадірі бітті бейді. Бәлкі өзі бізге қалыр. Бізге бет ол тансық. Әйді қайтығаны бізге опаң бейге бет межді бұрышым. Абай, тоқтағыз дейм, абай. Уф, бұл бет менің балам. Аллаға шүкір балақайым. Топтым сені. Бабан қатырсызны сафқа суларға деп урамға шығарып жіберген едім. Кебет янына жеткеш, 1 яш қызға сені қалдырғанда, sıраға кіріп кеткен. Талқаш, ha? Өзі сені кімге беріп қалдырғанын ұнытқан. Рахмет енді сізге, абай. Зүфер Кашапович? Қызым, бұл бет сені яқты дүнияға тудырушы. Шахарымыздың атақлы гинекологы Зүфер Кашапович. Зүфер Кашапович, әлі яры сіздің құлығызға леккен. Құрағыз әлі мен айтам. Екіншісіне балаға өзғашта сізге келірмін әлі ярымы. Құлығыз бек шеңел болды. Құларығыз алтын бет сіздің Зүфер Кашапович. Әлі кімдер болған бар ие. Гинекологқа шатқандар жоқ елі. Жарар, ұясы башылағыз екіншісін келірмен. Меға хәлі нәрсе тұра, бала тұдыру. Seyirlengen әлі bu kızım. Ebek yüse nindi şab ginekolog idi. Yarı kızım, eyde gittik. Ben başta tüme sizge kupaytırga bula. Tahir min, sen sokar.
Татарстанның халық артисті Камил Асхадулла. Мен Камил түгел! Мен аңа ашаған ғына! Бик зур рәхмәт. Томатный сок өчен үләм инде мин. Менә бүген шушы залда томатный сокны яратучылар бармы икән? Бер кул күтәрегез әле. Ого! Бүген минем халык җыелган. Томатный сок яратучылар. Менә бәләкәй чактан ук мин томатный сок яратам. Но ләкин нинди генә томатный сокны эчеп карамадым. Иң тәмнесе Совет заманасында кибетләрдә саталар ие. Стаканга салып бирәләр ие. Хәтерлисезме икән? Менә ничә тиен, тоз белән, кырында тузы бар ие. Хәтерлисезме? Катып беткән инде ул тоз. Калапны такы-такы башта сугасың, аннары саласың. Сез дә томатный сок яратасызмы? Илисе сатучы игызмы? Я, ничә тиен торадыр ул? Ничә? 10-13, ну сезгә тәмнәрәк эләккән, безгә су өстәгәннәр, значит. Yo 10 тиен, менә 11 тиен уже бер телем ипи белән 11 тиен. Аннан да тәмле томатный сокны гомердә дә эчкән юк. Ул вакытта томатный сок ник тәмле иде, чөнки ул помидордан ясала торган булган. Аңа шын томатлар сала торган булганнардыр инде. Гомер алганда ул вакытта мороженое да тәмлерәк, бөтен әйбер дә тәмлерәк, әйбәтрәк. Мое Брежнев заманасында. Менә Брежнев заманасында туганнар кул чабып алсыннар әле. Хайран җыелдылармы икән монда? Ва! Рәхмәт. Хәзер Горбачев заманында туганнар кул чабып алсыннар. Менә шул вакыттан ук эшләми башлаганык инде без. Ялкаулык шуннан ук башланган инде Горбачев заманасыннан ук. Менә ничектер име, менә мин Брежнев заманасындагылар белән, заманасындагылар белән бераз аралашасым килә. Менә мин әйтәм, ул вакытта ничек яшәгән икән без сезнең белән кәрәзле телефонсыз. Ул вакытта бит кәрәзле телефон юк ие. Ничек яшәгән икән без сезнең белән тимер ишексез, ул вакытта тимер ишекләр юк ие. Ишекләр әлхәмдүлилләh ачык барысы дагын. Автомобильсез ничек яшәгән икән без? Ничек яшәгән икән без сезнең белән интернетсыз? Ничек яшәгән икән без сезнең белән кредитсыз, ипотекасыз шаккатан просто менә. Менә болай яшәгән икән без сезнең белән. Пластиковый тәрзәләр булмады, каты үлмәдек. Макдональдс булмады, ачтан үлмәдек. Шулай бит? Аллага шөкер. Виагра булмады, таракан кебек үрчәдек. Ва! Әбиләр хәзер көлеп утыра, ди бездән яшьләрдән. Аллага шөкер. Менә безне хәзер өйрәткән булалар. Безне чит илләр өйрәткән була ничек яшәргә. Безнең бабайлар ширек бәрәңгә ашап Гитлер Германиясын җиңгән. Безне өйрәтеп яткан булалар. Кем алар? Алар. Безне менә бер көнне рәхмәт кулча багучылар бар. Безнең бабайларга рәхмәт. Бер көнне телевизордан күрсәтәләр. Кичкенә генә бала урамнан барганда, тиз генә 1 секунд эчендә урам этенең башыннан сыйпап ала. Эләктереп кенә ала инде. Моны анасы күрә дигән, ой, ужас, кошмар. Аның баласы урам этен сыйпап алган. Хәзер баланың кулын күрсәтәләр, андагы инфекция, андагы бактерия кайнап тора инде менә. Хәзер шушы бактериялар баланы ашап бетерәләр, юкка чыгараларча. Ярыеле анасының сумочкасында махсус специальный антибактериальный сабын бар. Баланы тиз генә алып кайта да, ваннага утырта да, шул антибактериальный сабын белән баланы шатнатып җуып ата. Һәм Алланың рәхмәте белән антибактериальный сабын баланы исән калдыра, бактериялардан азат итә, понимаешь син? Ярый антибактериальный сабын бар, мин әйтәм Алланың рәхмәте, ата бала үләдер ие. Без сезнең белән ничек исән калдык икән соң алайса, антибактериальный сабынсыз. Мин үзем шәхсән, ул урам этләрен сыйпау гына түгел, мин алар белән бергә сөяк кимереп үскән бала. Без урамда уйный торгач сазга батып бетәдер ие. Бактериялар үзләре бездән куркадыр ие. Безне өйрәткән булалар. Бер көнне телевизордан күрсәтәләр. Бик булдыклыгына шуның абруйлы бер ханым сөйләшеп утыра. Бүгенге көндәге современный садиклар ди ул. Современный садиклар балаларга дөрес тәрбия бирә һәм тормышка кирәкле сүзләргә өйрәтә ди. Тормышка кирәкле сүзләргә өйрәтә дип утырган була. Тормышка кирәкле сүзләр. Менә мин бәләкәй вакытта садикта ялгыш воспитатель апаның аягына 3 килолы гантель төшереп җибәрдем. Беләсезме, күпме тормышка кирәкле сүзләргә өйрәндем. Мин әле моңарчы татар сүзенең моны хәтле бормалы икәнен белмәйдер ием. Яти белән әнидән башлады, исем кушкан мулла белән тәмамлады.
Hem kızganычка karşı çok kullanırga doğru kildi o sözlerini. Hazır Allah'a şükür, hazır elhamdülillah azirek, sirek kullanam. Bizni üretip oturalar. Bugünkü günde bütün informasyon televizyon arkalı. Hazır ol bizden, ailebizden tağın bir egzesi. %86 kanal, nersegene kursetmiyorlar anda. Men ışanmayım. Ol %86'nın qora bitiruşu kişi yoktur ana. Ol bari tek pult bilen aktarını üçün girem. Oturasın da karşısına pult, hop, şerekatı gelip çığa. Juğala, gittin. Dальше şulu katını izlep bütün kanallardan. Hem şuların birersinde hiç şiksiz birer Amerikanski bayevik көрсетелер. Hazır bugünkü günde indi Amerikanski süpergeroylar bizni Allah'a şükür inlodan kutkara başladılar. Şul inloğuna şitmegen indi. Onlar bizni inlodan kutkara. Bir günü көрсетелер bir Amerikanski süpergeroy mototsiklga oturgan. Ana bir armada monster kuwa. Inloğa düşkenler bütün planetadan şunun katlı yemsiz itip yasaganlar, haşeret itip yasaganlar, ul monsterlar bilen meni korkatırga tilegenler. Meni tatar jigitten korkatırga tilegenler. Monsterlar niyalar? Pualar. Mine men yaş vakıtta mototsiklga oturup bir kız yanına yürüdüm. Kurşı avulga. Vat ul avulның jigitleri araqı içkeş. Vat monster yalar. Alarga grimda sılarga kirekmey. Alardan sırası korkasın. Bir takır gaz 53 avtomobiline tüyelik kodular bitmalay. Men ilk planeti 3 mototsiklinde tigiler maşinaga tüyelgenler bir arba monster mena şişe bilen ırgıtalar. Men uramga tigiler uramga. Men tıkırıkka alar tıkırıkka. Men köpürden sikirtim alar benim artan. Men sona jер taraf çıktım. Anda уже bizdekiler. Tezgene motosikldan sikirip düştüm. Yigitler ayttılar, nerse barışılarsın, barısı tertipte. Men aytам, barısı tertipte, mototsikl tertipte. O orta oturgan kız yok. Qaysidir sikirtmede düşüp kalgan. Bugünkü günde televizordan birer nerseni reklamirovat etirge kerek eken, hiç şiksiz birer xotin kız çıgaralar. Ol şiber, ol motor, hatta profnastilni dağı reklamirovat etirge kerek bolsa birer xotin kızını çıgaralar. Aytersinler, o sana profnastilni kelip qodaqlap qaytып kete. Hatta hava turuşunda iqtibar etken bolsağız, bugünkü günde kartığına çıgarmıyorlar. Onu ilan etirge çıga bir motor şiber hanım. Ol külmek kiygen şunday mine tarttırıp buyulgan. Tarttırıp buyulgan. Mında hıdış, mında bıdış. Kıp-kızıl kabartmasıman irinler, Brejnevni kısıman koş hem kırfıklar. Bugünkü gündeki bazarlı matak bilen şistay arasındağı hava turuşa. Eytirsinler Sinan'ı ulanı söylegende, sen şistaydağı hava turuşun tınlap durasın. Hamgımmen alganda, şu zalda oturuşu mülayim, şiber, современный hanımlarga aytasım kile. Хатын kızның ең төп көзгісі ол divarda, стенада ілініп тұрышы пиялағына түгел. Хатын kızның ең төп көзгісі оланың тәртиплі, әхлақлы, иманлы балалары, оланың шиста пықты йорты, һәм ашатып ішертілген, түрлі яқтан қанағат болған, аның ире. Исігізде қалдырыңыз. Рахмат, достар, бүгінгі күнде кризис біле қорқыталар. Кризис мында болса болсын, міне мында болмасын. Шулайда, икінші күн турында қайғыртырға керек. Мен мәселе міне икі ішті әшлейм. Мұнша ташында ғана ішлеп, семьяны алып барып болмай. Шуңа күрә телефон доверие білән ақша ішлейм. Мен ашалтыраталар, кеңеш сұрайлар, бұршыларын сөйлейлер. Мен бұлышыға алған қадар алырға бұлышам. Міне, иске түшірдігіз, міне. Алло, ие. Alo, Ие. bu ışanış telefonu mu? Ышаныш телефоны? Миңа ушке егіті Әнфис Калимуллин керек еді. Әнфис Калимуллин таңлай. Бір нәрсе болды мәлі? Bir нәрсе де болмады. Айы. Жей күні менің ұлымны Зәй елғасында батудан құтқарған едіңіз. Зәй елғасында батуда. Хатırlayamıyorsunuz da? Yok, isке түшті. Сіз рахмет әйтірге тілейсіздер енді. Yok, керекмей. Мұны қар кішішлерге тиішлі іш ол. Сеңа рахмет әйтірге жиынған кіші юғалы. Баланың кепкісі қая. Нинди кепка? Ақ кепка? Нинди зұр баланы көргенсің? Әбәлеке егілі матыр кепкіні көрмегенсің, Yok, ben- Біләсің мін нинди кепкейді ол? Түркияның зұр базарынан алған истәліклі кепкі ол. Бала батқан сайын $5 алған кепкі юғалта башласаң, сен, шу кепкіға қалғансың. Полицияға барып әйтмәңге рахмет әйт. Ятсыз!
Менә булыш кешегә. Ничә тапкыр әйттем үземә, шамалап кына булышырга кирәк, шамалап кына дип. Әллә нинди ситуациялар булырга мөмкин. Менә мәсәлән, менә шушы ситуация. Шамалап булышырга кирәк. Ай-ай. Ой. Нинди куркыныч парк бу. Күпме үземә вәгъдә бирдем, шушы парктан кайтмыйм дип. Тәки кайтырга туры килә. Брус, мәші, кызымны алдың, бұлай да куркам. Кайтып жетәме мен бүгін, юкмы? Гафу итегез, мен өтіп кенә китәм. Ай, мен анда бармыйм. Так, тынычланырга кирәк. Тынычланам. Ауырттырдыңыз бит аяғымны. Гафу. Нишәргәсең? Сызгырга кирәк. Айт! Айт! Сызгырыгыз әле. Полиция, ярдәм итегез. Менә хәзер полицейский килә, алсыз алып китәчәк, менә күрерсез. Байсығыз шақырттып, шам проблема, нәрсе болды? Мен сізді шақырттым. Туташ, мен сізні тыңлайым, нәрсе болды? Ул миңа зиян китермәкче иде. Зиян китермекші. Ну, разберемся, қазір разберемся. Ул мине куак арасына алып кермәкче иде. Қуақ арасына? Гүмбәз ярғамалла. Нинди гөмбә? Ну, мен қоян білейм. Опять-то, маслята, может. Сіз нәрсе ул бит миңа бәйләнде. Сізге бейленді. Ах, мен аны қазір вак-вак тармақларға үзем. Қойды о? Әнә тегендә ул. Бұяқтамы? Шунда. Қазір разберемся. Тынышланыңыз. Сен. Ёлочки. Холодно зимой. Известный елочку взяли мы домой. Туташ, сіз бұтағансыз ақыры. Бұл мужик сізге бірді бейленерге шамаған. Сіз аның yüzіне қарағыз. Интеллигентный, мәдениетлі кіші, шулай бит. Бұлай, проходил мимо. Сіз нәрсе аның бит нашар ниеті бар иде. Сіз шулай деп ойлайсыз, да? Ондайларны гомумән утыртырга кирәк, барыгыз утыртыгыз аны. Яра, тынышланыңыз, қазір утыртамыз. Иптеш гражданин бандит. Мен сізні утыртам. Си, мine. Именем закона за нарушение порядка в общественном месте мен сізні утыртырға тиіш. Ага. Утырыңыз, пожалуйста. Нормально ма? Утырттым мен аны. 15 минутқа. Так что все под контролем. Сіз бит куркак. Кем? Мен ме? Сіз куркак. Ну шуннан. Зато менің дубинка бар, міне. Ого! Ну менә бит инде шушы дубинка белән жарырга кирәк аны. Сіз нәрсе ашайсыз? Тик кенә торыгыз. Сіз аны кагылырга да тиеш түгел. Ул беләсегез килсә, табельное оружие опасно для жизни. Опа! Каты ләге икән бу. Беләсегез килсә, әле ул эшкән бугай. Ул исерек барыгыз үрдереп карагыз аны ичмасам. Эшкән? Эшкән. Демәк, 0-1 готовый, да? Хәзер минең белән свидетельствование үткәрәм на состояние алкогольного опьянения. А сез качмагыз, свидетелем будете. Иптеш гражданин бандит. Встать! Ну-ка, реально мынанда. Тагын бер.
Осы сізге. Уяк. Сіз ішкен дейсіз. Ана дудкаға шотланып отыра. Сабый бала. Yok siz menen külesiz mille? Мимме. Yok. Bilesigiz kilse, mine tıgatada, şu parkta, benim iptaş kızımla kışladılar. Şuşa parkta. Indi korkunuz жерге siz beni şakırtkansız iken. Benim ipi yalası var, yarar mı gittim ya mı? Eğer de gün siz kuruksanız, şakırığız mında amanlarını, şakırığız mında prokuratorunu yıkımı memnun derse kirek ana minnen. Ben koydan bileyim, sizge gerek mi? Barınız da sorağız. Nu siz bit biletsiniz ki. Nasıl dürüst indi? Borğuz sorağız. Ol показания sonra birge sorağız. Borğuz indi. Tok tok tok. Открыто. Гафу итегіз, ипташ бандит. Bir sıra var şeydi. Yok beni tugel. Mine bu tutaşkına sıramakşıydı. Gümümen sizge onlardan nerse gerek? Адрес. Adres? Minike Gagarin 15, kvartira 36. Onda domofon işlemi. Yok. Адрес Ленина 20 koyuyorum. Lenin çeker. 3 gün kişiden sırayım. Meni bandit deyip uylap, ya başka suğalar, ya işketibeler. Sileşip bulmayı başladı indi. Koyuyorum. Lenin çeker olmayıp mındağına mine. Biri krastıkta un yakka varasız. Gittim. Gelip şitkensiz bitli mındağına olur ya adam. Duy. Hayırlı yol sizge. Evet kire varmış ittiniz. Beylenselerin dersiniz pamoşum. Ona adres kıra kirek bulgan bit. Siz panika kuptarasız. Politsiya. Yokka meni burşup. Oy. Rahmet sizge bek zor. Da ne stoyt, meliş. Siz bit meni kutkardığız. Bulgandır indin işletir. Yoğalıp kalmadığız. Koya yugalayım, benim navigatör var. Apnavlet itip duram. Siz şunday kıyıyor. Rahmet, görebilgeç. Şunday batır. Bardır indi batırlık. Göz demesin sizge. Pu. Yani de şulay değil. Kustiyesin hadi, şoklanıp yürüdü. Bulavkada birdi elektrip. Tek mine kostyumu kızgına belekeyerek muskullarınızı kısıp dura. Bu kostüm dürüsüneyken de ol minike togel kurşuneke. Ne olursa şirlep yata. Pahmildan. Ne mina giydirdi de kibitke çıkarıp jiberdi. Emin üzüm bibliotekada şirip mine mındağına. Kiligiz birge kitabı kırmızı. İdiniz mi sizin uzatıp koyayım hele? Olaysa bir gerek korkunç, türlü haller bulur ama şulay bit. Numi mındı forma bilen yanınızda bulganda, ne bespokойтесь, я вас спасу. Endi davom etamiz bugungi kishamizni. Deb davom etamiz deb to'xtag'iz. Birgina sekund. Alo. Alo. Ayye. Işanış telefonum bu. Ayye telefon da vereyim, şanaş telefonu. Kara kızali. Min urmanda. Tak. Odaştım. Sroçli yardım gerek. Tanıştığınız. Aha. Yaxshi, anlaşıldı. Siz qaysi o'rmonda? So'ng Og'ash urmanında. Og'ash o'rmonda ekani belgili. Men aytam, o'rmon ol, qoya ol, urulman, qoya. Kurugom urman mından ekeş. Qaysi yoqdan kirdingiz deyim, qaysi yoqdan kirdingiz? Qaysi yoqdan kirganimni bilsam, men senga sho'ltiratib tozaplanmas edim. Yarar, anlaşıldı. Bir şılmağız. Men hozir 20 yil bo'yi listnik bo'lib ishlagan Mansur abiga sho'ltiratam. Ol sizni 10 minutda topib olib chiqashaq, yaxshimi? Yo'q, sho'ltiratma. Yo'q, sho'ltirat- Vaqt aram etib turma. Yo'q, vaqt aram bo'lmay. Mansur abiga Kelib sho'ltiratam. chiqmas sening bu ishing. Sen ishlab kelib chiqmasin so'ng endi. Sen o listik Mansur, men betingda ol. Mansur abi, siz nechik o'rmonda tashdingiz? Siz bu 20 yil bo'yi listnik bo'lib ishlagan kishi. Hey yenikeş, men bit 20 yıl boyu kanturda ağaç satıp yattım. Urmanga çıkkanım bulmadı benim. Yara, Mansur abi tanışlarınız. Siz hozir Rengirak og'ash yanında basıp turasiz. Kılçıklı ağaç yanında. Qilchiqli og'ash kaktus mi ne? Kaktus tugel, tege.
Яңа ел бәйрәмендә балалар әйлән-бәйлән уйныйлар бит, нәкъ шул агач янында. Шырша. Нинди шыршы? Нинди шыршы? Ёлка! Синең кәш тоже минем сыман агач айырмыйсың икән, име? Аңлашылды, Мансур абый, аңлашылды. Сез үзегез генәмесең? Юк. Ага. Без икәү. Ана, арттан сирәлә берәү. Ярый, Мансур абый, сез хәзер үз урыныгызда калыгыз. Әйе. Мин берәр кеше табырмын, әмәлләп табып алып чыгар ул сезне, яхшымы? Ярар. Кәш тизрәк тот. Я куркам мин монда. Ярар, Мансур абый, ярар. Так. Урманны яхшы белүче кеше кирәк. Кем анда? Участковый Харис абый. Hey, ул бит охотник-браконьер. Ул урманны яхшы белергә тиеш, хәяле. Алло. Әйе, Харис абый, сәлам. салам. Ничек хәлләр? Нишава? Ярар, таныдыңмы сен? А как же, таныдым. Кем әле бу? Бу мен телефон довериедән, ышаныч телефоныннан Әнфис Кәлимуллин. Шуннан. Карале, Харис абый, син урманны яхшы беләсең бит ул, димме? Почти родной йорт. Әйе. Боровое матющины урманнарының һәр агач төбендә чәчәк җыйган Харисме. Менә нәкъ сез кирәгегездә инде миңа, Харис абый. Яңа гына лесник Мансур абый шалтыратты, урманда адаштым ди. Мансур адашкан. Әйе, коткарыгыз дип шалтыратты. Ничек адаштың ул? Минем алдан бара бит ул. Эй, Мансур, дуңгыз, син адаштыңмыни? Син бит 2 сәгать буе мине ияртеп, урманнан алып чыгам дип йөрисең. Кабан дуңгызы, Сусанин, атам бит мин сине. Достар, сез әкрен генә хәзер матур гына иттереп татар авылларының берсенә керәсез. Ә мин чаптым тизрәк урманга. Буларны коткарырга кирәк ничек тә. Ой. Sırttaki şuanını da çırp bulayı kamına bula. Нәрсә мин әйтәм, кулларыңны күкләргә күтәрәсең. Телефоның тотмыйм әллә. Tutmay şol kırdaş, tutmay. Мин сиңа әйттем бит, ул күкәйле операторның связи да шуның гына тотканың дип. Ола бутаңны урыям. Кәртишкәгә төшереп утырасың икән бит син. Ayı. Кая бирәле матур итеп кырдаш шәпим әле үзеңне. Ya indi kırdaş, onday zamanlar bitti hazır. Mına selfie palka. Сәйфи үлеп китте шул. Бу мактаңыр үз исемен ишетсәйме? Selfie demeyim mi sana? Selfie palka. Foto düşürəsin mına şuna üstten kütərib. Anasın internetқа, Instagram'a alıp koyasın. Дик Instagram салып бирәләр менә янда. Yok indi, şunday sayet ol. Şunday sayet. Onda ben küp kişi otura. Барыбызга да салып бирәләр, име кырдаш. Yok indi kırdaş. Mına senin su tıyın var mı? А как же? Беләсең бит, күрше. 25 тотай. Kırdaş ben sana bir bakşan aytmayayım. Sotовый telefonun var mı? Телефон бар кырдаш, а как же? Бар. Менә бит. Sen bu tamaşa telefon bit. И какая разница? Бүтән кеше күтәреп бирә бит әле, мин дә күтәреп чыктым. Sotовый telefon al. Sotовый telefon alsan, anda internet bula. İnternet bulsa senin, ben seni в друзья yazam. Хәзер гомер буе күрше булып яшәп, без синең белән друзья түгелмени? Yok түгел икән шул. Менә senin internetin bulsa sen миңа хат язасың. Benim saytка İptaş Şarифулла, пожалуйста, meni друзьяга yaz әле дип. Менә анда зәңгәр кнопка бар. Мен шул зәңгәр кнопка басам икән. Сен миңа друг басмасам друг түгел. Алла кызык икән хәзер бу дөнья име? Күпме другың бар инде ул сәетеңдә? Анда мен друглар. Шул үземнең хатын инде кем булсын анда? Имәндә икән чикләүк мин әйтәм Шарифулла. Менә шул хатыннан башланды да инде бөтен сер бар. Менә бу таякларын жукка күтәреп җөрмәйм кырдаш. Вунышка җалайтты җәй көне. Хатын өйрәткән интернетка. Хатын бит хәзер мен салып йөргән яратны бик. Ну салганны кем яратты? Менә уйлап чыгардылар. Хәзер мен көне буе хатынга фотография җибәреп торам. 1 сәгатькә берне.
Ha. Bana 50 gram kapsam da iyi kurdaş. Aya. Sırası size şundan. Kile de katıp git. Bana. Bilayınını jimireyim. Nerse kurdaş bugün bulmayayım ne? Neşe bulmasaydı kurdaş. Bula. Nu siz sabit ikimizge aris salaşak ol. Zaң men katın kız aldarlıkkına baş var bitinde mi? Yokka men mektepte 40 yıl işledim mi ne? Laborant bulup. Hazır men bulay tam kurdaş. Nişetesin. İrte bile свежий şakta bir 15 fotoğrafi iş yapayım sen etmişli. Aya. Anasın özüm işip jireyim tege свежий Şarifullah'ını katınga jibarip yatam. Ne malades. Alaysa oturabız bugün aya. No, artığın jibarga yaramay. Ne? Ötken atına senin tuğan günü ötkerdik mi? Matur oturduk. Nagara oturganlık degesin. Şol kene koyan kelip çıkandır fotoğrafi. Özümnün sakallı fotoğrafini jiberganim. Koyt kaç katın beylenmesin mi? Nerse dey? Nerse de irte bile kırılıp çıkıp gitkenin. Koy arada şunday sakal uskendi. Sen nerse deydin? Men sana sıltadım edi. Men aytam kurdaşım traktör batılgan. Aya. Şunlar imutlaştım men aytam bitken men aytam salid olsulangan iyi. Şunu sener kibile juvup çürgen iyi mamin sakal usta deydim. Kurdaş ne getkenge ukinem hazır. Ne? Hatın indi hazır her günü başın seler kibile juva. Şaşı kuyulu biter indi. İrtek aytırga kirek indi. Ne malades Şerifullah. Başın işte. Eyde magazin açıldı Ya gittik. kurdaş. Aşıkmalı. Tıgısında da etmek şeyim. Kadir ikimizge bir yartı kup. Hortayabız bir. Davay işimizge mine mutikni kütük. Üç kişiге bir yartı kakras bula. Motiknin hazır. Bir ay işik aldına çıkkanı yok. Şirledi mi ney? Şirlik şu yaş hatın almıyor. Ey men onun uylanganını işitkeniyim indi. 70'ke jetip kelgen kart 50 yaşlı hatınga uylansa ol hatında yaş hatın mı? Nindi 50 yaş. Men sen aytıp duram bit. Yaş hatın algan dep. 20 yaşlıkны algan. 20 yaş. Aya. Viagra'nı şümüreyim. Yemsizdir ol. Nu ana kurgan kişi yok kurdaş. Bizning tege Lubapitning Haydari bar bit, mi? Ha. Bir gün kıyma başından qarab turgan. Ne maqtad endi. Ne Motikning xotiniday. Ko'kraklar va, oyoqlar va, butlar va. Motik men gumur bo'yi tozani yaratdi ol, bilasingmi endi? Nek sen şol Haydarga şanasın mı? Aka akşı. Soqir bit ol. Ana ko'zligi plus 12. Ha. O'tgan atnada bizning machini soriq deb qirqib qaytargan. Kurdaş. Ne bulsa da mine baribir Motik bizden arttırıp yaşadı. Mine şu yaşga jetkeş nerseler kılanıp yatabit ha. Qardaş, bo'lsa faqat. Necha qiziqtirgan so'nglar qo'si yerine qiziqtirgan. Neşe kızıktırgan dey. Avul savitine bargan. Ne? İnternetga yıklanılgan. Bilesin mi nerse deb yazgan? Narsa deb? Пожилой миллионер. Ищет молодую наследницу деген. Скоро буду помирать, жену хочу выбирать деген. Ot mitiga. Ha. Bilgan ol qolgan yerine qiziqmasin o'zining, ha? Kakir oyoqlarına. Qara senan, ha? Millioner deganmi? Ey millioner. Tege 90-yil ақшасы жанды битаң, шуны yazgandır ol. Ey, ул яш қызға қияғас енді ол. Әлі мына менімде бір күн ұнықлар bütün ескі ақшаны жиып алып кеттілер, құрдаш. Баба евроға шаған бұл ескі ақшаларыңды, bütün ақшаны алып кеттілер ескі ақшаны. Тегінде біреу келе бит. Қоя, Бұтық қада шаған ол. нәрсе керткен нәрсе аңа. Ha, kim bilgan аны? Матек! Жігіт. Еге, қыланмайынды. Білеміз бітін ол сенің кәкір аяқларың бір қойшан турайма яша. Нәрсе қыланып тұрған Ha, жігіттер bir selfie чигәле. Айдалы. Senin мындай жемерік шырайыңы көптен көрген жоқ. Нәрсе сиптілер сеңа, йоныңа келішті түгел. Сиптілер түгел, яш қатын одеколонға құйындырағына. Жертім морық кайленіп біттенді. Анысы шипуха, құрдашлар, күніне 2-3 тапқыр қырындыра. Мен айтам ол қырынудан ғына тұрса, аны мен күннер бойы қырынып тұрырайым. Ол seni просто yaş көрсетесі келгендер Матур енді. етіп. Ну, на всякий случай стану гілміндер астында тұра енді, кім біледі. Қырлы, маладашан, силап жіберәлі. Нешек еш қатына? Да, давай, айда. Ей, құрдашлар, ол менің еш қатын неме? Міне күндіз яқынларырақ көрсегіз, аның бойы, сыны, қияфетіне сұқланып, лар біте алмайым енді. Ну, міне көк түн жүйте, шешініп, жаныма
97 kilolu gövdesi bilen kilip yatkaş. Jabak narsa ekan. Akırıplar jılysım kileyindi. Olayda sır vermezke tırışam. Tünlerin minnen de şınşıgan, karavat şıgırdagan tavuş işitse, tigi tağı da zeharerek kılana başlay. Boşta mine bu bir kızıgıya. Televizor karagan sımakkına karap yataydım. Numune tünne karavatta birge bir kolsan bir kızıktı öyleyken. Unutulgan, anda bit minim de katnaşo kirek iken. Kovşayım, tirler verip çıkar iki yaktan. Alitteki Tatarşan'ın aşar bile, bilesiz mi nersedi? Nersedi? Nival, nuysun batık, davay şevalisti. Kardeş bile ben sana kurap duram, ellerini kızıgır yerinde yok. Dersen bile kızıktırdınsın sen anı. Aytsam yatında, min bit internetka iki fotoğrafiyi koydum. Nindi iki fotoğrafi ol. Başı üzüm, az kılışı Amerika aktörü Schwarzenegger'ını koydum. Hazır 15 minut sayın isimizge kilip tura yaş kızlardan можно вас хоть на 15 minut tip. Kardeş, ansı fakat, karılı. Mene senin ol yaşkine hatının meytem teki şuğur muğurlarını koyan үйленгесін yaşkine gelir. Hey, andi narseler yeşkegine korap kilse, senin bile mine kupten oğulunun imenini asıp kuyarlar indi. Yeşke koramı iken ol. Alar bit hazır bilip dualar. Yeştenip kompüterda, telefonda, onda yazılgan, resimlerde көрсетілген, okuy bilmevşiler için. Da, zamana degin ha. Hey, zamanasını işe vaydı alanın. Mene zamananın tınışlığın internet yaşlarımızı bitirdi. Kardeş, internet tügülünde, internet. Yaşlar internette hazır. Şol internette kibiginde, yaşavları da şunda, işivleri de şunda, yoklavları da şunda. Busu fakat. Min aytem nihalleri tiyimiken Abdülhaka. Kurdaş, okşa yok degen. Mene? Bir günde balalar minden okşa sırap gelgenler ye. Meytem pensiyonu kıskarttılar. Har telefondan gına bilişeler haline. Ey, ayttim, nilergine aytmadım. Bilesiz mi nersedey? Nersedey? Mındaday, avuldaday, saf havaday, sütüday, koymağıday, mina mında da bik jitkenday. Uze ersiz kılana başladı kardeşler. Neşte? Sıyır savurga öğrenip gitti. Şehir balası. Yartı saat sayın sarayga çıkada, bir şımış sütünü savup kirede, parnoy süt tenge faydası diye deyip, şımıragına indi. Kalgan sütü bile bütün jirin juva bala kayın. Hazır tıgını sıyır kursa, mine bulay kaltırap tura bala kayın. Ali bir günü sıyırım, 3 gün üge kaytmadı kardeşler. 4. gün digende, tizmeden pişenlikten minip alıp düştüm sıyırım. Mutu, şıttırı buturmayın de. Nişek sıyır. Tizmege pişenlikke minsin. Başkıştan. Ne sesini buturasın sen? Mine layıken şu. Mine seni üzüngünü de yartı saat sayın mine bulay savup parasınlar Ali. Ali üzümde avurtkan tizlerimni unutup şol pişenlikke minip koşam. Sıyırgını anlay hallerimni. Kışaklaşıp жылашабыз. Kardeş. Ne diyerek Sait'tan taptın Sinan, ben de kırıp karayım hele. Sait Mayit'in bilmeyim kontakıtta. Kontakıttadır diyen. Neyse kurdaş, kontaktın olmaştırdık dedin mi sen? Kırıl kurdaş, şu yaştan zajigani bulmağaç, niç urtıma öylendin Sinan ha? Zajiganisi işleyenin kabınıp gitip bulmay. Elek kabına durayım, suyunu almaydırayım. Mına hazır yemek karavatını jırt buylap, mına bulay tuda suda etip jürey. Yok. Kurska salıp kararga ye. Salmayım, kurkam, kabın sen işlermin. Karalı, kurdaş, mına men traktorist bularak sen aytamayım mı? Traktorist bularak. Значит, anın zajigani ranny. Seninki pozdny zajigani. Kral kurdaş. Olup gider Sinan'ı mına irtege. Girep jiberim ele zajigani ha? Kabınsa birip de jiberem.
Контакт еттім, Алла мингіреу бұл, Ну тракторист бит инде. Мына Шарифулла, біз яшірек чақта башта қызлар білән танышадырық. Аннан контактлар баштанады біздің. Бектес тұтқаның сен. Боса факат кырдаш, факат. Ей, бұрашуым келгеш айтайым енді. Сен бет, ғұмыр бойы колхозда механизатор болып ішлеп, жарты елға бір трактор қобыз алмадың бет сен, әдәм сұрамы. Ярты елға бір қабыздадырым. Зато нешік қабынадыр ел, а? Трактор таушына бүтін ауыл мұжығы жиылатырған еді. Шынкелар біле, Ғабдулхақтың трактор қабынған екен. Значит, Ғабдулхақ талынған. Ең бірінші үдің шауып келіп жадырың бет. 40 yıl işlep, 2 sütü jir suqalamadın sen kolxozda. Senin bakçanı suqaladın, Kim söksün? To'xtag'dani, to'xtag'iz. Xotin qiz samon talashib o'tirasiz. Sen yosh kuyov turbiga tashlanma. Ishlaring bulay borsa, otdan kundan vasiyatnomaga qo'lingni qo'yasan xola. Onun vasiyetine üçüncü gün na всякий случай kol koydum indi mi? Tim boli. Қара құрдаш, сен бетінде ғұмыр бойы бізден опытнырақ болдың. Айталы меңа, пожалуйста. Мектеп үйленгенше бірде ойлап қарамадың мұны. Ешілер тилі бұла біталар, Ey kırdaşlar, anı bit koyşan ilensen de mınısı asab edip ilenesin. Alar bit birinci üç gündegine uyalıp kına süleşken bulalar. Suğuna şıp duralar. Namine atna unkun içinde gümürlük hatın bulalar da koyalar indi. Qardaş bo'lsa faqat. Qara kızını, boşka bir uy keldi. Allah min aytam min bunu beriplergine uturayım mıyken ha? Şariklары шықынды мұның? Sıyırda kuş kıskalı. Ulda buluşuruyor. Ulan, шығып келе жабық қояным. Тағы қырындырам енді. Ey Xudayım. Qarali Haydarning ko'zi ko'ra boshlagan bit. Точно факт. Матык, Бәгірім. где ты завис? Міне қырдашларға сені мақтап отырамын. Біз. Нәрсе отырасың бұл қарт қырлар біле? Қырқарым, дерсе дей. Tilsan narsa qiradi. Әйді ашарға. Ey рахмат жақсын. Әйде бәгірім, әйде. Пішірірге! Пішіріге. Ей, оқшап қыра шықтым әлі. 1 грамм да шесім келмей. Вообще-то уже полчаса прошло. Болды жігітлер. Төзімлеген бітті, лучше қатынсыз тұрам. Болды. Мен мұның біле бұл айтып. Қазір мен мұны сарайға алып кіремді. Бәрі өтірем де мен мұны. Бұтық, отырташақлар. Жақ, қатын қыз үшін көп бермейлер қазір. Айтырмен, ұтарға қысылып өлген, или сиыр сүзіп өтірген де. Так, әйдәлі мен айтам сарайға. Меңа бары бір сарайға тік сарайға! Сау болығын, құрдашлар! Бақил бол! Schwarzenegger. Ара qardaş. Да, принципі шап мұның. Мұның қалай амортизаторларда импортный. Ақыра тербеліп кіна. Дарана телефонға сыймай. Қаралы, Шарифулла, әйде сіңа кірегелі, Теге интернетінде контакт сәйтін табық. Qardaş, неге меңа кіріп тұрасың? Міне мұнда бар бит ол интернет. Нәрсеге ол? Ну, бізде иғлан береміз, еш қатын алабыз. Мұтық бұлдырғанны бұлдырмас дейсің штаны. Қатындарды қоямыз. Ну, бір әнаттаға санаториға жіберіміз. Біз сенің бір атнаға түссек кіне қатынсыз, құрдаш. Мен де шулай дейм бет. Еш қатын енді о. Аны алғаш жүртеді білге керек, құрдаш. Міне башта қарайға да біздің мұтық нешік жүріп тұр екен. Қойна Айдар, қызына кеттік. Журнал алдым. Мен бұл журналның бір мәқалесінде оқымайым. Бары тек гороскопын ғана қарайым. Қоялы меңа, өгіз бұзауға яғни нәрселер екен бүгін? Күтілмеген қаллар. Күтілмеген қал. Келешек бүтін тұрмыш күтілмеген қал енді ол. Әміне ұзғаннары бұлғаннары. Менім, яғни мәселен өзімнің, үшірден бір қыз. Аллаға шүкірі бір қыз. Егер де үшірден 6 бала білен қалған болсам нештер едім? Шиген арбасында отырған шекілі отырырайым. Ирлерінің түрлісі болды. Әйбәтті, матуры, ақыллысы. Бары бір айрылшырға тұру келді. Не үшін дейсіз ме? Бір заман, шынды яқшы ирлерінің бірсі мені бек нақ өтініп, бар әлі фитнес клубқа барып, фигурың үстінде эшләді. Мен бардым да велосипедлар әйләндірем, гірлер көтәрем, жүгірем. Ол шул вақытта біздің фатирда башқа хатын қызың фигурасы үстінде эшләгән. Аллаға шүкір қызым өсіп жетті. Бүгін аның шығарылыш кешесі.
Соң бөтенде ишлеп қайтмай әлі бұ? Охо! Қызым да қайтып жетті. Ей, қызым, қайтып жеттің бе? Привет, Данин. Привет, привет. Тоқталы, сен шушынды қияфетті соңғы шығарылыш кешесіне бардың ба? Сыңани, қазір аның модасы шунды. Қазір бүтін кіші де выпускныйға шортик білен ери. Ой, әне шунды көңілі болды. Барымыз да жылаштық. Көңілі болған жылашалармысың енді? Ну, мұңсы болды енді әне. Қаралы әнейім. Әйе. Менің сен айтырға тілеген бір хабарым бар. Сен айт. Әне, мен кеуге шығам. От күтілмеген хал. Тек, оқуыңа бітірдің, кеуге шығасың. Аллаға шүкір, мен де сенен құтылам. Сен шат ма, әне? Шат, бек шат. Әйде, исімі кім, сөйле. Ой, әне, аның есімі Лёлик. Лөлік? Орыс мұнай? Лёлик. Yok indi orası tugulu hani. Anne, sen onu görsen, o şimdi motor, şimdi brutal ne? Бұрынытар? Нормальный анның ани бұрыны, нормальный. Міне әнейме, міне ол менға міне бір күні міне шайтыр бармақлары білен тиейме, мен үріплер кетем енді. Сен қызай бір бармақ білен тигенге іріп отырмай, әме? Қайда таныштығыз? Мұншада. Ой, әне, сен білесің ме, ол мұншада мені нешік шапты? Шапты? Başta oğlunu şaptı, onları ortunu şaptı, onları eğlendirip şaptı. Sonundan şaptı da salkın suğa bılga battı. Oy, yani şunday rahat buldu. Sonundan ol mine stakan bilen su getirdi. Öneyim minen aşık buldum. Сен қызы қазір шулай мұншаға ерлер білән жүрей башладың міне, Öney, тілесен нәрсе ойлап тұрмайынды. Biz bit munşağa kızlar bilen borduk. Лёлиганда баншик болып başı. O mine munşaşı, Sibirki bilen bütün kışını da şoba. Баншик? Әне, әгердегі менің акеуге шықсам, әлі бет ол сені де шабаша. Астағфирулла, кет мұннан. Ой, әне, әсен білесің ме нешік ол мені яратам? Нешек ярата, нешек? Қая келелі? Көресің ме, әне түгі бағынаға yazған. Я тебя люблю деген Лёлик. Бір сөзде үш хата ясаған. Лөлу деген. Ой, сыңа қазір бетінде люблю деймейлер. Қазір люлю дейлер. Bu yaratının zor hissini anlatan. Ей, қызым, өсіп жеттің енді, өсіп жеттің. Әлікі заманда әбейің үшін сабан тойда бағанаға мінгендер. Менің үшін де бағанаға мініп, ішік алдына секірелер еді. Қазір сенің үшін бағанаға мініп, люлю деп yazалар. Маладис. Қаралы әнейім. Әйе. Тағын бір сұрау бар еді бит әлі. Сың сұра? Міне, той бола бетінде ала берсам. Әйе. Тойға әтиде келерге тиеш. Сен бізді аның білен қошан таныштырасың, Гүл таныштырам деп әйтесің, менің әлі аны бірде көргенім жоқ. Ей, себеп бір әтидегіне болса міне шалтыратам, қазір келіп отыра. Ой, круто. Әнейім, кеттік Лёлик білен түкілмәк аларға. Оқшаң бар ма? Берем бе? Сен нәрсе әне, ол меңа керек болса, 6 күлмәк сатып алам деді. Кеттім. Қызым, иплеп кіне жүр, башыңны сақла. Міндәрім гүл өзім білен. Ишіттіңіз ме? Қызым кеуге шыға. Оны кеуге берем де Аллаға шүкіріп, Аллаға бұйырып, өзіме де кеу ізлей башlayayım. Ой, кері қайтты ма? Қызым сен ме? Ой, yok. Кім анда? Bu men. Зефер? Yok енді, men bu men. Ах, шайхаттар! Aytdim betidi, bu men dedim. Süleyman? Haylarlar Süleyman bolayım ben sana. Aytdim betidi, bu men dedim. Senin birinci yerin El Ferit. Aha, senin bilen ayrışkanға 16 yıl ömür uzdı. Bayan tanıyım ben seni. Alkaş. Yok, içmedim men. Mine avtovokzalga kelip düşkəş, biraz kıyılık şingine dip, bir güne stakan piv içkenim. Paltaruşkısı bilen. Eyttem anı, talga kungaçta sayraya almay turgan sanduğa şekilli şaykala tırasın. Gözlerime bir karayın da Meymune. Yok karamayım.
Senin bilen turganda da koramaydım min senin күзләреңә. Sağındım мен seni Maymuna. Ай, тукталы. Сагындым дигән буласың. Нәрсә? Әллә фатирны бүләргә килдеңме? Yok endi nishlab fatir bo'larga kelimdi. Bo'lasi bo'lsa men ani ayrilganda bo'lib ketadirim. Все-таки men uzoq yillar ishlab olgan kvartira. Ай. Tag'in remont yasagan ekan. Ясадым. Aboylarni alıştırganing молодец. Şista tuttun kvartirinde. Ondan hatımıldın. Kıramay böyle. Ben bunda dengizde yüzgen kiymesiman. Kvartir ortasında şaykalıp basıp duramayım mı? Alay balay qaytıp kırışı yoktur bit. No kiyevga çıkmadın mı diyeyim? Ай, әллә кияү таптыңмы миңа? Yok ende işlep kiyev izlep birimden ben sana. Alay bulgaç qaytıp kırışı yok da. Oturup jal etirge gerek. Bire meytem Maymuna, uzuyunda uz kiyinginde ol. Aha. Oturup jal... Yatıp da yal etibel, pazik buldu, silkitti, ağrıttı şu Hazır. Belki konup da gider mi ya mı? Kara mısın abi? Hoppa, hoppa. Ay, ayağında haman 16 yıl ele kiyip gitken tişik naskay. Bire Maymuna, eski yanağını saklıydılar. Kırıl Maymuna, Ha, senin kara buyavun yok mu? niye? Ben kara buyav bilen buna bulay buyap koyamayım mı? Naktas gitüsüne kire ol. Öttük kayı. Просто ungan ederek buyav ki... Gittin de. Kire Maymuna. Ha, Otur hele pожалуйста yanıma. Bana 16 yıl senden sorarım deyip verdim mi? aha. Sorarga vakit bulman, nakaniz vakit var. Bir tapkır min şulay biknek isirip iş kayttım egayim. Ansın Ey. hatırlayayım. Karavat kamınıp yatkanını da hatırlamayayım. Boşka bir nerse hatırlamayayım. Girten tursam, ırıyona turusik. Mayka, şista pastilde yatam. Beliş trastölde. Hümmer bulmağanını bir jarta koyganın. Nindi girolik kursettim mi sen ha? Ey, her vakittagışa dubbel isirip kaytıp kirdin. Şundan İşik tübünde şaykala basıp durdun da ondan sonra vurmelep diyerlik kravatka barıp audun. şundan. Men demeytem yarar. Kıt şolbarınlığı nasıl aldırayım deyip şolbarını çüre başlayan edip kisek günesin ne smets min ilengen kişi. Minim yaratkan hatınım Meymune var deyip mini dibe başırdın. Şuna köngül buldu indi. İsirik şakta da hatırındayken mindim. Beliş de buldu, yartı da buldu. Mine Maymuna, nindi toğırıklı yerden mahrum kalganın sen. Oo. Da. Kayda yaşıysan tuğralıklı yer. Avulda. Oldu. Avulda yaşıyorum. İlendin mi? Yok. Sırap gireler, atkaz birem. Şeyler şıp durmayın Maymuna, burşulma. Oy, şey şırga kuştan açıp geldin misin mi sen? Akakşı, ben bir koşanda kuş denesiz ben. Kaya, alıp gelelim de şimadanla. Bana mı da koy. Bana mı da koy. Bana, Maymuna sana 9 avul kukayı. Nişlebin dolu tuğuz. Hatta bugün tuğul. Kilgende birsiz şibilegen. Nerse? Şeyini kukay bilen işemiz mi ne? Konfit op gileler anı. Bana Maymuna, kurşu Rabi'a tavuğu konfit sala başlasa, ben sana toşla alıp gelem konfit. Ben eytem, soňky wagtda alimentin köp kile başladı. İşiňi almaştırdın mı? Alimentin köp kilgen şimdi işiňde ıntıldı. Акакжи, мен хар железнодорожный станцияда самый главный киши болып эшлейм. Kim bulup? Біле, сенің анда көргенің бар ма? Bir темір шөкіш тұтып bir мужик керек. Мына шол мужик мен болам енді. Да, мен анда поездың покрышкаларын тексере бермеймін. Тыны шықмаған мы, протектор бітмән, мына былай суқы бермеймін. Поездың покрышкаларын. Ник келдің? Еске түсірдің не бітәлі? Аха. Пенсияға шығарға ерем Соң? Пенсионный фондтан документлар жерге қоштылар. Aha. Сенден bir қағаз сұрадылар. Mindən kağız? Nindi kağız? Справка сұрадылар сені. Spravka nerse deyip? Нәрсе дейділер соң аланда? Имей, не имею деп. Или не имею, имей дейділер ме? Yok ayttılar нәрседір, қатырда вот. Ну, мен сиңа мындай spravka бере алмайм. Нешлеп? Çünkü men имею имей.
Yok nersedir ayttılar, hatırda olup. İste ot. Kim var indi tağın ha? Mujik kişiyde it ulu kişi. Şu koy ha. Kütülmegen haller devam ite. Karalı. Ha. Spalyaga kirip birinci şifanirga oturali. Как обычно. Jarar. Yere kirem. Ömür boyu şunda koşup oturdum bitinden. İç. Hayır bunu. Ha. Kukaylarını ver. Me. Şumadanını da ver. Oy. Me, şimadanlı da. Kıramay bunu. Doğru yorman yok mu senin? Niye ulsiyana? Şimdi o şatırga girek. Наконец-то özümün tavuk bula. Tabırbas, var. Kıramay bunu. Ha! Su bir hele. Tomak gitsin. Sımından, Yere. tınışkına oturttun, çıkmasın. Karısın hanım. Bu şifanerde постоянно yerler tufliye. Oh, seni kralı. Kilem. Oh! Ay, bal kırtları şekilli jilalar. Nihal Mule. Min mule tügel. Nihal Meymuna Abdurrahman'la. Nerse tanımadın mı nemini? Oo, nişiginde seni tanımazka. Senin portretin bit her bağırada elenip dura. Ana benim portretler ol afişede kıra tügel. Her kioskka kirsen benim diskları ilip turan da bakır kayım. İyilip durayın da satıp alışı bulmagaş. No ne şu minaları bir küp çıkaram alamına kişegine ür yaması tabadan düştü. Sattın mısın? Sattım maşına bile kvartirini. Alaydık külme. İskostvo требует жертв деген bir jünlü kişi. Oo, senin her vakit требует жертвinde. Karalı bir tüflisinde kolgamını yok. Sen şol gümür iki türlü tüflü giyip jirdin mi? La kiyip jirdim çünkü men kayber miskin mujiklar sama jirden bir tiyinlik akşazla vermeyim men. Alga qarab yaşay turgan mujik. Oo, Da bagırkayım mine kiygende senin bilen akırışıp kışkırışıp yaşagan şoklar iska düşüp gitteli. hiç. Bu tüfli kimniki bilgandır endi. Bu narsa? Papugay. Narsa silah kişi bulmağız papagay aldım onu bağırım. Nikildin. Seni sağınıp geldim bağırım. Sağınıp? Karşısından ışkın gibi kararan gözlerini, en falşivi notu bile kışkırgan tavuşunu barsında sağınıp geldim. Sağın kaçını gittin? Bilesin mi, ulaqta mena kariyerin üstüne kiregi, konservatoriya, orkestr... Ay. Kariyerin bir berekeydi şu. Allah'a aşkına hazır normal kariyeri. Sen bilesin mi iken, yok mu iken, Kazan'da ötken üniversiyadını min açtım, min yaptım skripkada oynap. Koyda oynadın? Kalsoda, podzemkada. Bilesin mi, köp mü neger kildan da mena. Good Hamza deyip kırıda bitirilip jirdiler. Ala bir durağı, ala Braga salıp vermekşiye, Braga deyip kırıda jirdi. Braga demegendir, bravo degendir. Onun ya Braga'sı gerek tügüleydi. Mina şu futlarını tuturup dollar tutturdular. Kurası mı şalvarlar tıktırdım. Bir futlar dollar bulge şey mi bir geçsine. Hatta bir 3 yaşa kalıp geliriydin bugün. Bağırım, senin bile bir turganda da men aytdı, material baylıkka kızıkma. Ol bir çöp. Sen bugün çeçek alıp gelsem, sen ertege musurkaga tutup atasın. Men sana ruhi azıkka umtul dedim. Men sana şuna göre bik motor bölek alıp geldim bağırım. Otur hele. Ör yana произведение alıp geldim men sana. Hazır. Oynap көрсетем. Sen hele hamaşışı skripkınla ışkıp jürüysün mü ne? Шығып ерге тұру келе, çünkü muzika beni dertlendire, ilhamlandıra, kişilerini yarattıra. Kurşulardan başka. Mene sen şu skripkınla tutup çıkıp gitgeç benim fatırdan. Ay barlık kurşular jıyılışıp, şatlanışıp, suyunuşup gelip girdiler. Oş uzdırdık. Hayır birdiler. Qarayın, şularının hayrına yaşa bir adasın ağrı bağırım. Allah'a şükür. Ör yana eser, Johann Strauss Bach. Men seni şunday sağındım.
Buldu. Bu kiyingni tishsiz xotinlar yanında oyna. Tishga tiya. Bağırım, tişine tiyse pratizlarını solda at. Aha. Anası ben Monsuki oynaganda kolum tirli. Kulun tirlemey senin. Skripkın жылый, miskin. Anlaşılan Kuzuki oynaganda tirlemey. Şuna göre ben seni bir kilgeç. Yaşlılıkını iska düşürüp beyip de alıgalı bağırım. Hadi başlayalım. Bak beyiptin Hadi abi. Sızdarsa! Skripkin jana! Futire boş. Papugay şuşu mu ne? Da, papugaylarda at katlı hazır ha? Между прочим, bu benim подружка. Birovni padruşkası. Men bile bilganda birisi bir qaşanda padruşkim bulmadı bağırım. Men bilganda her vakit duruklarına buldu. İtula irler buldu. Oh, nikildin. Bolsa bağırım tüp mesele. Aha. Da, sen bitti biraz mega respublikada birinci skripka. Şuna göre mega isim gerek, zvani gerek. Şuna göre mega dokumentlar jere kuştular. Lakin üstte oturuşu nenormalni deputatlar, nenormalni zakon çıkarganlar. İmiştir ilk kişi biraz cünney birge dokument diye başlasa, ayrılıp gitken hatırından kağız ap gelirge deyiş. Kağız. Spravka. Совершенно верно, справка. Spravka. İmeyi deyip mi? Ne de ne imey olsan. Pretenzi ne imey digen. Ha? Yaxşı skripaç, yaxşı kişi deyip yazarga gerek. Ay ne de medeniyetsizlik. Bağırın nerse var? İşten kelgenler. Qaralı. Hamza Mozartovich, zinhar için spalniga kirip ikinci şifonirga o'tiralı. Ne bir важный kişi kelgen mi ne? Çaykovski. Çaykovski. No Çaykovski kelse, kırıga tur keler çünkü yol karazlı telefonlarga bek yaxşı eserler yazgan. İkinci şifonyer tık ikinci şifonyer. Rahimit kadirlim, rahimit. Uy, hazır. İsenme benim alıştırgısız muhabbetim maygınam. Maymunam gafım. İrlerin arasında birden bir mügüzsüz yürüyüşü fenderisin iki ayak arana şeşek kuyarga ezir bağırım. Sen nerse? Şeşekli kulga bir, pamitnik tugul bitmeyin sana. Mavzalisin bağırım. Sensiz yaşavlarının kadrin başkalar bilen şu ala başla aşkına anladım maymunum. Ay maymunum kafa koy Allah'ım. Koylarga barıp kimler bilen yine yuklap yatsam da kuzallarımda sen gire turasın. Sağınam düşlerime kiresinde korkup uyanam. Yanlarımda gülsün yatasın sımak. Bugün de hatırda alpinist sımak balkonlardan kilip biner idim. Tege nenormalny plaj mujigin koytkaş balkonlardan uçup çıkar idim. Hatırında mı bir şakını balkondan it tutup attılar deyip asta beni 3 ata et konga batırıp talap kaytarganlarım. Bağırım, neresi var la? Hey, spallida remont yasılar. Remonttan başın çıkmadı ömür boyu. Min aytam, eğer kovat birge tura başlasak, min özümüzün karavatka, ömürge turuluklu bulup kalır idim izmiyem, ey maymunam. No aferist. Nerse kereksin ha? Ey bağırım, alay demeyin de. Sen özün bilesin bitinde. Min yana hisler, yana hisler bilen yaşaytırgan jigit bitinde. Hey. Mine tağı bir tukran çıkka aşık buldum indi.
Bilesin kelse senin için tırışan bakırım. Benim için. Hayır, çünkü yanın en iyisi Saudi'de işliyken. Şırıp bay deyindi. Onasın şişindirem de seni polностью kiyindirem bakırım. Şuna göre Zagistan spravka sıradılar. Senin de bulayrak deyip yazırsan. Проблемалары yok. Высший сорт экологический чисто halal mujik deyip. Ay Kızım usta ya. indi özün. Koya şeşeklerini oturtayım eli bazığa şey. Var, bakırım. Sığından Nastroyim sileştiririz. bulsa konup da kalır mı Allah bilse. Ey Allah. Kilemde tokuldun tokuransı bak. Nişe bu jüler hatın kızışan ha. Әне мен қайттым. Лёлик, Tukranşık. Лёлик, Лёлик. Лёлик, мен сені шундай шат көрем, Elimin neşikler şat seni koruma. Лёлик, мен сені кебет янында көпме күттім. Сен мында отырасың екен. Сен мені нешік таптың? Neşik deyip isim boyunca bakırım. Ben bir afşar kızıma is boyunca süreyim şulay. Sen mındı kıyafette neşisin mında bakırım. Мен мында яшим. Yaşısın. Иә. Kızım. Ой, әней. Eni! Әней, міне бит нешік әйбәт болды. Қазір мен сені Лёлик белән таныштырам. Таныш бол, бұл Лёлик. Лёлик, қая кеттің? Ananızla yürüyeyim. Лёлик, әне бит мұнда. Бар, танышырға керек. Ұялма, еме? Yalı yok indi o. Hissetmesiz. Min Meymune Abdurrahmanovna bulam. Очень приятно, теща. Ey min aytım, bağanalarga minnip. Benim kızıma Lülü deyip yazışı siz mi indi ol? Munçalarda ana su alıp yürüyüşü siz mi indi ol? Ey, elektim tut. Лёлик, Лёлик, сен әнеге шундай шадың. Sizle. Сен әлі аны, конечно, білмейсің. Ananı вообще bilmem ben. Şunday приятный hatun iken. Лёлик, Ha. Лёлик, Al bakalım. міне қазір ең оңайлы шақ қолны сұрарға. Ananın mı? Hey, anın sırar kulu kaldı mı yani? Лёлик, бар қолны сұра, еме? Мен айтам, elle бұрыштап өзің ғана сұрайсың ба? Сен ұшырақ сен. Лёлик, сен нәрсе, мен нешік өзімнің қолымнан өзім сұрайменді. Бар енді сұра нәрсе жібіп тұрштың. Мұншада міне деген еридің бітәлі. Мұнша енді бұл. Ey Xudayım, kimler uylаған, өз қатынымнан қыстырармын деп. Мен айтам, қызығыз бар екен. Қойлардан келіп шықтыңды бұл қыз. Koyan diyiş şundan çıktı. Başta olabisinde yaşadı. Ondan sonra Maksus mektepte okudu. Бұлар аңлашылды. Мен айтам, міне бұл қызның әтесі, яғни мәселен, менің будущий бабай, қайсы континентларда, қайсы шәһәрләрдә, қайсы құймасларында аунап ята екен. İşte balay bir kiraktır diye biliyorsunuz ha? Onun atisi Şinniklar uğramı 21. yer, 37. fatırda. Әне, бұл бит біздің адрес. İyi, bizden adres. Спальня номер 1, шифонер номер 2. Моцарт, на выход! Ayna kanes meni выход. Maymana Abdurrahmanna. Şifaneli kız tulu paramız. Köpten yerler kırgan yok ahırı. Шушы міне ремонт ясаушы. Мұның өзіне ремонт ясарға керек. Bana de şurada tura. Kızım, tanış bul. Bu senin etiğin. Әтей! Kızım. Әтей! Мен сені шундай шат көрем, Kızım ben de pek nakşat. Çünkü benim aliment bitti. Sen burşulma. Men skrip oynaganda sen akşa jeyip tursun.
Sana maşina alırız yeme. Hey! Ulan, Sen! Kompozitör kisage! Men ağa 16 yıl alim üttüledim. Znaç ol benim kız bula seni götür. Girer mi da kızım? Nişik. Men ondan provatnitsiya yasayım. yasa. Aney, bu kim? Kızım tanış bul. Bu benim birinci yerim. Doğru senin atan. Mene sana mı? Bir balanın hikayesi bulamını. Bula kızım. Sen benim birinci yerden ayrılıp ikinci yerge gelip gitken çokta tuğan bala. Lolik. Seni şanasın mı? Mağarşı benim bir eti de yok idi. Hazır tuyda otururga hikayeti buldu. Da hayran komanda jıyıldımında. Her tişikten bir mujik çığa. Men aytam anağa gına kulayta gala sağlık versin indi. Hiç şunday bakıtlı. Kızım. Seni kuşaklap durgan bende. Tanış bul. Benim üçüncü yerim. Lolik, aney sen nerse bu bitmenin bulaşak birden bir yerim. Elbette kızım senin bulaşak yerin. Eminim üçüncü yerim. O simfoni yazarga bir digen sujet. Ha biz etilini yazam. Giteliminde Musırıskay. Kızlar, yukka talaşmağız. Benim bit mükabbetim ikigizge de jite. Qaysıgız benim katım bulurga tiley, anısın o'zigiz bo'lishig'iz. Menga eng muhimi, agar spravka bersangiz, qizig'izga aylanam. Spravka bermasangiz, naverno ikkigiz bilada turam. Koroli Sinan'a. Sizge minden nerse kirege? Söteki bu balanın atası min mi, papugay mı? Bilasiz kila? Mine sizge bilesiz kilsem. Mine sizge. Ben onun atasının kim ikenin bilem. Sizge bilirge. Ne обязательно. Mana bizning de bilasi kila Maymuna Abdurahmanna. Da! Nıgırak tutmacay! Biz hazır yolga qo'zg'alamiz Maskovga. Nişler? Reşeyde kim bilacaklıgan, kimden kim tuğan, kimnin atası kim, kimnin anasın kim ikenin bilüşü, Malakhov'un puska varat tapşırığına DNK zavaytlarga varamiz. Da! Çünkü diyinka buşka. Amin kerak manda. Sen kiyo bacay, julga akşa tülep barırsın, yeme? Ha! Sinden de diyinka alabız. Belki atası sindir. Çünkü diyinka buşka. Tekste Maymuna Abdurahman'la sizni küteler anda stüdyoda. Haydi, malak. Haydagız sizni küteler, haydagız, davay. Başlatmagız. Televizor qarag'iz. Bir vatanda üç irge bir kız. Munça taşları. Bırak hazır konsertini başlap jiberemiz deyindi. Kuşaba sizde bir çoltıratalar eliminde. Alo. Alo, Ayye. bu telefon doveriyesi mi? Uşanış telefonu abi yenirse buldu. Kеңеш керек idi oğlum. O sıra kız biremiz. Мен yalğız yaşavşı bir yağımlı əbey. Tek. Mine internetten bir Urus babam bilen yazışa başlagan idim. Aha. Urusçam bik şomalığına. Aha. Eyteli nişik yazarga. Мне 35 года diyerge mi? Öyle 36 лет diyerge mi? Ну, eğer мне все время 75 лет deyip yazıp jibersen dürüsтрәк bulur. Ey oğlum, yaş turunda tugel. Ten temperaturası turunda söz alıp varan bir. Ha. Benim ten temperaturası yıl boyu 35 yürüyor. Şeyge 36 amına. Şuna мне 35 года, öyle 36 лет diyerge mi? Ну, gılda bulmasa indi krasavitsa очень изменчивой температуры deyip yazıp jiber. Mene rahmet oğlum, rahmet. Yarayı hoş abi. O ne beyt, bir abiga bulsa da buluştum Allah'a şükür. Ne ikincisi şaltırata, alo. Ay ulan buluşuğuz biga ulan min kızı. Tırlışlarınızın karışı nerse buldu. Mine hatun taşlap gitti. Hatun taşladı. Ağa. Kayşan, 15 minut elek. kaya gittisin ol. Kibet ki. Kara kız hele,
Kibetke kitken için, kitken hattın için şılap oturmuyorlar indi. Gafı itigiz kendisine. Sen ol bit beni üstten beklep çıkıp gitti kabahat. Eminim başım ağırda, ko'nglim yana. Buluşmayın zinhara. Bir funfurik knap gel hele. Yukarı bile şaltıratmağız yıkar için. Bunda ciddi problemler bile şaltıratalar. Sabılığız. Mene şuşlar şaltıratıp intiktir indi. Alo. Улем, Коля, никогда не испытывала экстаза, а-ля устаза. Ya bey, o bet nikakda ne испытывала инсульта. Ey, butayım şol narsani, rahmet. Bilesin bu abi bilen. Alo. Ay ulan min ay ulan buluş indi. Nerse hatın kaytmadı mı ney? Yok kayıtmadı. Benim tüzer hal kalmadı. Ben hazır balkondan düşem. Duraklana kurmağızın karışın. Nişan şitarda turasız siz? 5. etajda. Nu yığılıp çersiz. Өзіңіз жәл түгіл, міне бірер кіші başına түшсеңіз, ол кішіні жәлләгіз. Yok yok sileştirme. Benim tüzer hal kalmadı. Skori şakırt min düşem. Aşığı yerden şakırtıra gerek hazır. Tezirek söyleşiniz, пожалуйста. Aşığı yerden şakırası var. Bu telefon доверия mı? Telefon daverisini kaç, nerse buldu? Abey, a bizning kuxnya terazasi qarşında bir abey elinip dura. Ha Sinan'ın abi ikenin koyan bildin? Onun ıstanı yok. Abey, Ha? kişi tenine skipidar sipsen nerse bula. Bilmeyeyim. Emir hazır bilecek mi? La. Bu ne haller mında koyadır. Alo, tınlıyız. Ay ulan min ay ulan. Nasıl düşüp gittin mi? Yok ben 2. etaj bilen 3. etaj arasındaki kirbağında elinip duram. Ha ştanın koya. 4. bilen 5. etaj arasında kaldı. Karayla mojek sana hazır bekten avurtırga mojet. Hey malay benim ha. Ay Oho. At haller koptumunda. Alo. Oğlum, sgorili dürüst mü? Elle poşirnili mi? Nerse zgarili paşirnili. Sen internette oturup plitedeki kukay temesi yonga. Babana nişik dürüst yazarga. Son indi abi, zaten meliz diginde yazıp jiberzi karışın ha. Rahmet oğlum sana, baketli bul yeme. Okey Google. Ulersin bu abi bilen. Ha, alo. Ay ulan ben ay ulan. Nerse başa vurta. Yok baş avurtuğa bitti. Bu tencir avurta. Karayla sen aşağı yerden maşinasında mısın? Yok kiriden 5. etaja minip baram. Ha sen bir şey taşkan işik menelesin son. Sıktığı malay buluştu. Күні білән нәрсегіне қопмай bu telefonda. Ярый, біз өзіміздің тамашабызға еленіп қайтабыз. İhtibar etкен болсағыз, татар milli kiyimi kiyip шықты. Міне нендей матур шәп киіп жүрген, шәп киімдер киіп жүргендер біздің бабайларыбыз. Міне бүгінгі күнде яңа түрлі мода уйлап шығардық. Яңа киім тіктік деселер де, біздің бабайлар енді аны қашандыр кигеннер. Яңа түрлі музык уйлап шығардық. Яңа жер уйлап таптық деселер де, ей, біздің бабайлар енді аны қашандыр жырлағаннар. Ол ұнатылған ғына. Біз сізге қазір шушы сәхнеде өр-яңа миниатюр ойнайбыз. Ол өр-яңа, шулай да аны енді кімнәрдір ойнағаннар. Ол бик көрінеклі әсер. Біз аны біраз бұрдық, өзгерттік кіне. Бәлкім әлі сіз аны танырсыз. Meysere! Zahire! Ey, kıyaş indi ıfık artına yugaldı. Kızlar әлі hamon көрінмелер. Koya yeriler. Көп mü ettim men şu şahmatga? Şaltıratıp jırlama dep. Bitken mini Qozonda jırşı artist kızlar
Табыр иде әле үзенең мәхәббәтен. Кызлар килгәнче, йөзләремне киршенләп җибәрим әле. Ничек хәлләр дускаем, күрешмәдек бик күптән. Ниһаять без күрештек. Чмоки, кертергә тырышамын. Йөзләремә чибәрлек, матурлыгың булмагач, йөрисең инде бизәнеп. Ә үзең ник күзлектән, фингал мәллә күзеңдә, кичә корт шаккан иде, шуңа оят үземә. Миннән сиңа яңалык, әйдә әйт син көттермә. Булат кайтты авылга, кит инде бөгештермә. Әнә килде егетләр, үләт мотоциклда. Хи-хи, ха-ха-ха-ха. Hey! Hop! Три. Карале, мотоциклга утырып, аякка күпме саз ябышкан? Соң селкіп алға керек. Шулай эшлибез дә. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп, хоп. Хоп. Қаралы, жер тұтырық бәрәңге құрты. Әйтмә дә Три. Таптарга кирәкләрне. Бик дұрыс айтасың. Хут, hey! Эй, беренчесе калган. Хоп, хоп, хоп. Әпти, каралы. Авылыбызның яшьләр җыела торган пишмагына бары тик 2 генә кыз килеп баскан. Шулай шул, аның жүннәре кияүгә чыгып бетте бит. Бик кияүгә чыгыр идек тә, чыгардайлары калмады. Бары тик 2 маймыл гына мотоциклда утырып чаптыра. Ярар, мин кызлар янына барып киләм әле. Ыштыр. Үт! Шамсия! Мине чакыра. Шамсия! Әу? Телисеңме мин сине үземнең мотоциклыма утыртып йөртеп алып киләме? Теге атнада да мотоциклыңда утыртып йөртәм дип 2 сәгать үттереп йөрттең. Искран булмады. Искран булмады. Үзең барып кара бар. Хоп. Заһира. Әу? Заһира. Нәрсә? Заһира. Нәрсә дим? Заһира, телисеңме компьютерыңа Windows 8 урнаштырып бирәм? Миңа Нури Windows 10-чыны урнаштырам дип вәгъдә бирде инде. Bir көне Заһира, ул Нуриның Windows белән чуала күрмә, аныкы вируслы диделәр. Тапкансың бәлә. Дөньяда антивируслыклар беткәнмени? Антивирусик! Эй, күреп торма әле. Шамалат! Кайткан! Булат кайтканды. Үзгәреп кайткан микән? Кем, SpongeBobмы? Булмас. Киткән иде җибек булып, кайткан микән егет булып? Булат кайткан, хезмәт итеп кайткан. 2 ел дигездә җир күреп ишә яткан. Булат кайткан, моряк булып кайткан. 2 ел дигездә икра сатып яткан. Matroslardan, океан төбеннән, зәңгәр диңгездән. Кем уйлаганга три малая су асты кимәсен йөгәнләп. Америка торды калтырап, мин кайттым хезмәтне төгәлләп.
Atsınlar urlasa deyip meysərəni üzgələndi minim uzəgim Birmiyim onu bir gün qədə meysərəgə bar minim buləgim Bolak bolak qaytan, bölek alıp qaytan, yıratan dengizden bölek alıp qaytan. Bolak bolak qaytan, bölek alıp qaytan, yıratan dengizden nerse alıp qaytan. Bulat, нәрсе алып қайттың? iPhone 6 мәллә? Нәрсе суңу? Менә мондай бармак белән шыкайтырган телефон. Булат, егетләргә диңгездән тозлы балык алып кайтканыңдыр бит? Әйтмәдем мин ал балык турында. Туйдым мин аннан. SpongeBobның маштысы тәмам ауған. Миңа нәрсе алып кайттың? Син кем? Синең сеңлең Захирә. Мин киткәндә менә мондай гына идең. Хәзер почти минем хәлне булгансың. Молодец. Подарок в студию. Зәңгәршәл. Qapqan нәрсе алып кайтырга, Зәңгәр джинсы. Зәңгәр джинсы. Вәт бүләк бу ичмасам. Кем минем кулдан тартып ала? Бүләк шуңа. Минеке була джинсы. Кит. Юк, минеке. Миңа була. Бүләк берегезгә дә түгел. Бүләк Мәйсәрәмә. Мәйсәрә, син кая? Торпеда мне в ухо. Күренмәй. Мәйсәрә. Якорь мне в гланды. Мәйсәрә. Булат! Син тагын да шибәрленгәнсең. Мәйсәрә. Син мине көттеңме? Көттüm elbette. Başka yigitler koramadı bit bana. Син бит минеке. Elbette seninki. Bulat, senin muhinin koya gitti. Подводный лодкада йөреп, муен гәүдәгә сеңде. Мәйсәрә, мин сиңа бүләк алып кайттым. Bulek, enindi bulek. Зәңгәр джинсы. Zenger cinsi. Как раз benim razmer. Bulat. Мәйсәрә. Bulat. Мәйсәрә! Туктагыз! Иртәнге сәгать 4-тә авылның урта бер җирендә нинди пәри туе оештырасыз? Үләм, авыл яшьләре икән. Астагы, сез бит көтүчеләр, бер сәгатьтән көтүчегә барыгыз, шыбыркыларыгызны әзерләгез. Бездилниклар, үләм, 2 таяркын эшли монда. 100 сыер сабасыгыз бар тизрәк. Авылда ут юк. Үләм, кайсының бакылдык малайы бу? Чата мин мондай таза малайны хәтерләмим авылда. Кая берләле. Үләм, Рәзилә! Ник киендең болай балакаем? Ну минем моряк буласы килә. Авыл күлендә yüзергә ирен башта. Балта!
Sen bet kolxozda mal branşı bulup işleysen. Ana ertege glava kile, uğuz suyasın var, burt yüzüne kırıp git. Duydum indim ben o kızlardan. Pingvin! Ulan, koysana şu şıkallı motor kızımı. Mınday uzun kızını hatırlamayayım. Mana benim malayıma, mana digen kilim be. Kora bitirgisiz gevdesin. Ulan! Oğlum, Yıldar! Hadi, oynadın mı ne? Elektrik bitsin! Senin mazgarını tok soktum Allah, iyilerle! Nerse bu? Rubika geleceği dediler. Nerse? Bu spektakl uyargan kızlar gitme, bir artist bulası gile. Adam sıramı var, mektepke kırtıp bir bakayım nerede? Nesilge yat! Elektrik vaganası! Ştakitnik! Ulan, kırbağından Kıraşçı Fazıl abilerinin dijensesini urlaganlar! Balakaylarım, Fazıl abiyiniz, barınızını da şu cinsine tuturup kalbasa yasibit! Ey, abit, yukka erledim bu balalarını. Nindi talantlı yaşlar, klasik eser oynuyorlar. Biz özümüz de yaş şaklarda, jimirik avul klublarında spektaküller oynuyorduk. Hazır nerse, hazır Tatar yaşlarına bir nindi de ihtibar kalmadı. Ey yaşlar, haydagız bulay temiz. İrtege Galiye Banu'nu oynayız. Galiye Banu özüm bulan. Ulan sen Halil Nunarsın. Çok sağ Tiyatrımızın yaşları. Hazır hürmetli tamaşaçılar, Tuqran Tövbesi tamaşasında jır. Sizin için jırlı, bizim tiyatrımızın jırşısı, muzikanты, Tataristanda yaş, bilimli kompozitorlarının birisi Ramil Ashadullin. Düşlerime girip sağındın mı deyip Güngel kıllarıma kovuldum Sensiz bit güngülsüz dünya miğa düzsüz Bit sağındım, seni sağındım Şeysiz ilmi ütte, sağlıkın jiller iste Oy aşığadır bu gözler Kızgı kayın kıbık sağışqa türenip gözlerine Kıra ömürlerine Su buyların buylap Bergen şakını uylap Ayınlara gelip sarıldım Dalyan garmun mamı Bir mişan katını Bik sağındım Seni sağındım Şeysiz elmi ütte Sağlıkın jiller iste Ay aşığadır bu gözler Kızgı kayın kıbık sağışqa türenip gözlerine Kıra ömürler
Қымылы достар, әлігіне сіз шақырдашы біз Никифор Абай Токмачев сөзлеріне өрен ажырымына тыңладыңыз. Енді Аллаға шүкір көп кәне жырлар yazылды. Шул жырларына көп кәне жыршылар башқара. Енді қазір өзінің башқаруымда сізге яратып жырлаған жырларымның бірсін жырлайым. Әлі ярый сен ұшырадың. Рамил Асқадуллин хан Қазан кештері бейі түркімі қызлары. Рахмет. Қадір достар, Туқран төвбесі тамашасы ақырына яқынлашты сәхнеде мұнша ташлары. Сіздің кәйфіңізді көтерділер, жырларлар бейділер. Сәхнеде сіздің үшін тұрыштылар. Айзира Хадиева, Рүстем Хасанов, Разила Динмухамматова, Bilgiz Gülfanov, Alçışak Ахметова, жыршы композитор, театрымыздың музыканты Рамил Асқадуллин, дауыш операторымыз, Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері Сергей Қорыжев. Ғадаттағыша, Татарстанның атқазанған артисті Рүстем Рахманкул Құзғанчинский. Татарстанның атқазанған артисті İskender Mutluğullah.
Татарстанның ат қазаған артисті Ульяна Князева. Бүгінгі тамашабыздың бик көп миниатюралар авторы Татарстанның ат қазанған артисті Әнфис Кәлимуллин. Театрымыздың жетекшісі Татарстанның халық артисті Ғанил Әсхадулла.